Mwirari wa Kameme TV njitagwo Peter Wangai wa Riri ni mwanjiriria wa Goldenscape Group Limited. Kwiragwo ungiigirira mbeca hari mugunda waku kana uigirire mbeca ukorwo ni mugunda uragura ukinina mwaka umwe iri itatu ri mugunda ucio ndukawendia uguo mugunda ucio ugakorwo appreciated tari uguo mugunda ucio riu turendia mbeca ta icio 189 cash buyers kana 226 ukirihana miaka itatu mugunda ucio ona ukirikia kuriha thutha wa miaka itatu buroti yo ne wakorwo ukimiendia kuma 300 kana 200 maite mundu agithie kugura mugunda no mwako korwo ina maundu ta macio meri rora location rora title tondu maratathi maya mangi na andu manengeragwo ri you know that is not necessarily iyo ti title and at the end of the day ukorwo gika process ingi nyingi muno taraikipia ri ni kundu kurakura muno na rate nene na kundu ta kou ri thaici kwina etagwo political stability na kwina political stability ri thaici nirio mundu enyitagira kindu tondu umenye gwathiathia miaka ingi ya igukorwo iriho mugunda ucio turakwenderia 199 kana 226 ndugakorwo kiugura uguo na iramini wambe urore history ya kambuni iyo ni ri acenjia ritwa kana okorwo ni acenjirie ritwa niki wona kuri maundu mundu agirira karora hari kambuni-ini nigetha wone kambuni iyo kana ni transparent kana transparent.